Marap kamu naning, marap kamu ada ke sana sayang. Ya, biar dipoto ya. Ya. Ini kodok Thailand niki. Anak putih sekali ini kodoknya. Kodok Thailand pintar nyanyi ya sayang ya. Ya, bisa nyanyi kodoknya. Padang bulan hujan balas magudugan. Kodok Dongkang pada girang ya bercanda. Agungke, ake gungke kong. Agungke, ake gungke kong. Dingin pesan awak yang ngaton. Hanya masa put Pojok balik terus masareng. Oh, nak jenik-jenik lagi hayun nem get yang pangdeman ada ni. Asli niki asli potong pate hagung niki. Nana nih. Kengken cara dudu adi kira-kira gadi. Nah, bo, jani tuni gepeng rayu banyak kekalangan jani sing nyama kisep jani. Nah, nyen kau urusan jani ne. Memene kau. Nah, sekarang kodok Thailandnya. Ais. Siraga anak dua mulung ayo mena cenik-cenik beli bayang Mai. bemekas teh cai dong senang kenang pikir jap kena raramo juma ya nemonto sayang meme mapi anak keken wayan dong udiang jag dadi hati ketelon marah cening muleh di kengkene dos lemah marah teko makabi-abi kena meme yen seng nen teko pi anak kaden cening meme nya pulas mato kaden man nyen mani godogan di yehe di klagoe pada kene apaan godong itu? Oh, ada kelebih nih. Hewan amfibi bisa ngoyong di ye. Hidup di pelangkane masih bisa yancang godong sing ngidang pulas di ye. Hanya di pelangkan tuh kelebih nih bot runo ya nih. Ada bayu ngale kuranan. Nah, senton. Yen sawet arang meme ya diasto namone jejela gawak jenenge. Tak subuh jeneng madan keleh. Sing ada nang bayu nang sesama ngong ngapaleh yen. Kek do ada lo hayu. Lah hayu ne dangine tepo dangin kubu lo hayu emplegan alena. Hah? Man? Weh, aduh. Mula godok kang mani. Mula ne jeget dotane lo. Dan malu ne jeget to manusa apa uwan apa tage jeneng ulah jeget gedogen. Ya, de ora tuh. Iya. De ora tuh. Weh, nih pisago nih nongos nih sing mana po cai nage nyicep meme. Ini ya. Apa penaden gumi ya nih? Oh. Benar? Nak dadi rago ngelakena adana cita-cita. Dumena demade kisene cita-citaan yang keto pang. Ya apaan teruno, ado ya bayun dia melali dadi. Walau kenenya na ya nah. Yen dadi dia meme petila sengawa nah. Do pas mau makso nyanyen ada secan widi ado nyen anak lo saja satyo. Leke
Aing di beringket tegol mah sampai nih ya. Layan subak itu pangsen ngenengan. Ha? Nah. Tamu. Layan ruang kana ana dena. Baik. Nah. Luweh kena ya luweh keken manusia. Benar. Itu bos sambil ceneng nureksain nyen manusone timpal-timpalan bani ngentong lulu patut ceneng nyen ngawarana ning ah. Yen subak eta meme nakal tegalan nya maksa. Banyak yen boy nyen sedok muleh nyen medarna, gemilana. Ajak kana dena. Mutamu ada yang ning nah. Don nyen ngena mila nya nah. Ayo. Nah, lan barang-barang. Alon-alon je mau margi ratu. Ampun unik teh meme kene ke bibi cara slender. Bibi, dia nadeng-nadeng menjalan buen pidan teka di udiano bibi. Nejani gelah subenek kadadane di udiano. Nek tinggalin bibi. Yang dia mau neka dirasa kemelahan tetamanan gelah udianan gelah. Radiastun subes rahina nyen gelah mececingak mai. Ki wala sing tae nyen gelah ngelak kena buat mececingak di udiano. Munas lugra kikian ratu. Sayu waktu itu bibi ngerahina marah resik talan nyarang ini Riki parakannya jendeman bibi. Saja bibi, Elingnya bungone makejang nedeng kembang. Jagung istri. Itu masih di sampingan bungone ada telago melah pesan. Iya nening pesan bibi. Aratu jagung istri. Tuang pesan bibi dadi. Makin umun. Ora resik dini di tetaman. Kengken bibi. Nikah napi nikah. Apa tinggal bibi? Aneh kenda nikah jadua plat. Ditoyo plat kendan gancok kendan napi nikah. Bibi sing nawang. Cari nak cenik dadene. Tuh nak kata kadane tuh tawang bibi. Oh nikah kata. Bener. Mimi ratu. Nih subo. Sira ngajen tamanan makin dumun. Sira ngajen nipun nikata ngelangi. Gelah tusing genawang. Nak subo dapat keto. Titai de sangyang widi adane. Oh kendan. Bener. Men bibi ngajain. Dan Subo ya keto bibi. Nih subo bibi. Patut bibi. Ngupo kira tetamanan ini. Keto masih yehe pang presida setato ning bibi. Seng dadi nyen bibi ngawag-awag gentongang lulu. Di tlagone nih. Yan ada nyen daki tlagone. Apu buen ada ulung-ulungan don-don. Ane subo. Toto melahang pesan bersihin nyen pengmelah ya yehe bibi. jagung istri yen bibi nyampat seret di jojo wenten tongos ane alo ban bibi ngentong meriko aja bato nya empat nya seng toyo madito di bakat rumah Saja bibi. bibi. Apan bibi. Iye he toto mau tamu pesan. Yen seng tak ada toyo utawi ye seng presiden idewek bakal hidup ini dijaga teh tawang bibi. Ken dan dados teh dia ngentongang lu Seng meriko. jadi bibi patut nyaga kengken kasrian danu Ken. ne bibi. Oke, Bener. ini ampuro bibi tanuni. Saja bibi pengketo sebab bibi oren pesan yang timpal-timpale buka keto seng dadi ngawag-awag ngentongang lulu ditukar deh seng dadi na bibi. Nikah plastik nikah maleto Nah, alit-alit teh samian ngajang ngangan plastik yen dados santo ngiring sarang-sarang mangdane 5 mandane sampun ngentongan plastik. Nah bibi do ngelaga ginane 5 kang pesan kapenin bajang-bajang timpal-timpal bibine dijabo bang sing awag-awag yang ngentungang lulu ditukar deh yang ngentungang lulu tuh nak sing dadi bibi. Ada di wagung istri Kengken. ngiring nak rara sekarang. Yes saja Panten bibi. geus pengai. Dijani nang tinggalin bunga makejang nadang kembang. Gelah ditu bakal ngale bunga. Bibi Apa ale namanya pisan bunga? belah-belah nah bibi. Ngi panjang bibi Riki. Nah bibi. Aduh bibi.
ada nak lulus ya dua ya. Aduh bibi kok dia ke langit dah. Ah. Sakit pesan. Kawangan nih. Kawan nih. Jero, tolongin dia. Kawan ni jangan tadi mau balik. Tolong. Tolong ya dulu. Tolongin gelap. Tak kena dulu. Cuma tak kena dulu. Yang belum pernah pilih kamu. Nak kena. Saya uang dah mai. Jero, nak bagus sekolah Jero. Apa ni nak gitu? Apa ni contoh lipi? Anu ni nikah. Anu ni. Contoh lipi? Anu ni nikah. Anung. Yang contoh lipi. Ampulo tiang sen bani nulung. Yan. Itu nak nyaman dia wayan tu. Nak biasa tu. Nak contoh lipi anu ni. Apa ngon yang? Ngidang benar. Kenapa ngon? Dong ngawak. Mogi-mogi wentu. Ampun saya ni. Ni kan nulung kan. Bawa tinggi lagi bah belau. Tinggi lagi. Banyak segar. Aja. Nulung ada. Komang. Tadar kan nak galak sing banyak tu. Galak sing. Alo. Nak kolot. Urut. Tiang lah anu ni wan ni. Apa ni nak kais ni? Dong. Yang contoh ke lipi. Oh, dia anak ubah dah. Nang nenek malu. Tu men jani gelah nepokin. Aduh godogan bisa memunyi. Nah, Cara jelema bibi. Nikit ni boh. Ramadan wayan bodokan. Bisa ubah dah. Weh, ya saya ubah dia. Dah. Aduh, nakal sekali kamu jadi binatangnya. Pakai tuang. Weh. Ini adalah godongan ajaib. Dia nakar mau tulang sing tadi. Bang kata besar. Bang mati. Oh, ya menang. Makin Nasi can. Sekan niki bisa mubaden. Bisa. Wayang godogan ada wayang. Dah pegang mah. Dah pegang ngubah mah. Dia ada ngubah ada tengah-tengah. Boh, nasi co benar malu. Oh, gitu. Nah, buak nasi co. Jadi marah yang marah benar. Oh, nak kadang teh ni. Awang, yang nak ulung nak cocok ingbi kene bicara. Sajang bibi. Rejani sakit cokor belah hilang bibi. Nak pedangi, kan? Udah pedangi. Pedangi. Oh, doa kencang tu. Sajang hilang bibi. Tanpa samandana bibi. Kan dia sakit gelahir marah. Rejani hilang. Di subane kau badan balik. Biasanya. Peniadaan. Wayang godogan ada. Kencang. Aduh, penang dah sama. Lihat dulu. Penang. Ini wayang. Dua kali ya, kencang. Itu wayang. Halo. Ni bai dewa lacur, i godogan maben, i moyo megel. I dewa nyen gelor. Tak. Leng ibi cak opak po. Lolo, akan beli manjus yang Beli ke manjus? Kan. Anak malu beli. Rena beli. Apa? Boy lang. Cang kan manjus masih kan lang yang dah. Cang di pacor manjus. Oh, manjus. Kan manjus malu. Dadah. Godogan. Wayang. Bapak. Yang bapak je udah lama. Tadi kelama bapak. Makan dungon.
Yang ni. Yang aja bos mandan hari ngintip nak manus. Sing dadi ngintip Ni aja bos mandan. Yang ini malu na ya. Wayan dodongan. Wayan. Sangat pengen dor wayan. Yang pengangan titik ya. Man? Orang kita pengang. Tunggu diang dadi makito pengeng. Yen ngale pang segar. Tunggu diang dadi makito pengeng. Menejani kengken di subane. Peciken gelas suba hilang. Aniknya titik meriki lakon Ini sakit. Mas aniknya titik meriki lakon. Tunggu diang ida-ida laku na pengengi. Subanya hilang. Ampun pikiran. Layan subuhnya. Sama kita. Wayan. Gelak kenyal pesan ngapain wayan. Yani suba segar. Bangun nak keyan bangun. Kengken Yang pengang Boy lang. Yang gitu sangkanin suwe cani desang yang prama kawi. Ne jani lang. Pengang wayang. Gelas segidang mau bangun. Kedatin nak gelas. Wayan bangun ya. Wayan. Gelas suk semua pesan. Rending wayan. Wayannya dia dan wayan. wayan kodokan. Wayan godongan. Wayan. Kelanyuk semang pesan. Training wayan sebuah presiden. Ngubadin sakit gelahin imara. Yen sing ada wayan. Imara gelah. Cotot lelipi gadang. Sina kengken bakal penadian gelahin. Apun bakal agon gelang walas. Man kengken wayan. Man. Dadene wayan sing nage pikole gelang-gelang pipis. Hah? Menapa bakal ide wayan? Apa bakal tunas wayan? Gelang tu sing jejah kapenen wayan. Apa? Tunggu dia menggala jijik. Ya namanya kadirasa. Ya diaston marupa beburon. Sake wala yenin gelah ngaton. Tingkah wayane luwihan kapeningi manusia. Tuti mawinan rasa angop saja kayun gelanginya. Nage ngisi tangan gelah. Dadi, tunggu dia mensing. Kengken wayang. Subuh. Wayang godogan. Yang beli. Pang wayanawa. Gelah ni sing jadelen. Maka putrenin jagat jengalu pura. Kopi dan beli sen manjos. Dia Ratna Dewi ada gelah. Lan beli. Suat malu muda malu kene bulaan piangan jenik beli. Main apa beli? Lijo timpal-timpal wayane. Tunggu yang dari mebeki pesan dari wayang kalai na di. Kengken kau berangkat semuanya. Nang mai malu bibi. Ada tuh dua gong istri. Tunggu yang dari bibi ngelen-ngelen pesan dari ragan bibi. Dan aduh kepos dia. Oh mak sarang wayan bodoh agat nih ke. Nih gitu. Ajak api yang manjos di pancor nih. Ngites sasana nih kok mesra yang kentan buat nih. Lolo. Lan jangan manjos. Hei, ketua orang. Kengken janji. Maro cang nawang. Kaman. Imoyo hijau. Ye. Dini jiu. Ini mana maro? Apa tawang? Nah istri itu datang suun. Hah? Tukang suun. Tukang suwon apa? Sesuunan kau. Ye. Oh, sesuwon ke sungsung yang jagat. Mangkin dumun. Puniki mang dan tiang cat dan cah jauh. Siro iring tiang iriki. Ring margi agung. Jeng mabapa ketu je gelah. Inggih urus. Nang mai malu din. Malu bapa. Pang pedas ban bapa ningan. Bapa. Inggih di tiang.
Ane mare gelas sebemaan mererausan ngajak ya anak bapo nih. Ini bapo ngelapi anak. Inggih si tiang ngelapi anak puniki. Luweh pesan pekenahan yoni. Support semua pesan yang gelah nampenin buat olas yoni. Subuh namanin ragan gelah. Sakaninipun Subakti palunguh Cokor Dewa Sueco dumada nyambung Sueco lan Subaktinipun. Kitu masih nyoman ingatan. Nama beli tiang sing ketu. Pambeli nawang tiang madan lo semo. Man beli nyen. Oh, Raden Mas. Adik kok rubah dah nih. Bang Siraman. Benar-benar orang. Moyo. Oh, beli moyo. Botak dia. Oh, beli botak. Nah, beli ben mandi puan di sagetnya nang kecunduk pangsing ketu tanruh di jalan-jalan. Men genggen lu. Tua pemimpin mati pala ya. Wala benar ha. Benar wong tani kelan ada dia kelago ngiring nak dua gong sing dadi kap-kap nah. Pang benar, Allah benar susilo. Mengkengken wayan. Wayan godogan. Ini pengwayan awang. Ini sing jadelen udianan gelah. Tetamanan gelah adan ini. Gelah melila cita sambil gelah mesiram. Sambil gelah masih ngalap bunga nih maru. Puri ini lumayan tetamanan iki. Bener. Memsioni aku. Dade nih. Sadina-dina dang wayan ane. Ngemit tetamanan gelah. Wentan sekare ane warang. Wentan palarane bukit. Ironan namiko. Menyen menane memula. Ini sing jadi sari. Puniki godokan. Awena asri puniki kelago duwe nih. Jak anggap pesan saja. Benar ya sebilang wai. Kangsan asri tetamanan gelah. Apa negeri dan segala roh teka. Tua benar pesan, lah bakal ngalap bunga ya. Lepo. Man genggen. Sering ngalang tengah. Oh. Ken man ngapa negeri ngalang sekar. Aduh, dan malu. Nak ida mau dua widang, ane udang bener gitu. Misteri. Kengken wayan godogan. Malay kita ngarah nok. Meriki malay me. Nih, Ketemu calon kijang. malih 7 hari 7 malam. Nih, Wayan. Dejes kadirasa ben pitung dino. Kadirasa muai wayan dadi main. Pelarian ngajak gelah ngiring gelah diri di tetaman. Malay kita ngarah nok. Pemerintahan yang siap-siap hukumnya. nih. Dah wayan semanang saya. Bibi jangan ngatur nih dalu ngomai bibi ngiring. Ingatan ben bitung dino. Wayan. Nih, di tiang atau panah tuh. Me basing kelo antiang ke ramon nih. Gelah nih. Iya. Yan kita pun sengela makalo Iya. kejantos. Berjalan, kita meme berjalan, wayan. berjalan. Kamu lautang wayan boleh malu. Malay kita ngarah. Gelah bisa dia nyantos tekan Yang wayan. mau pamit. Belang-belang ngajak wayan godong. Kalian lo, kalian. Nah, berjalan-jalan. Ben bitung dino ingatan. Dong enak pelan ben. Beli Sosep. Bibi, aing demen kenal bibi nih. Tumen bibi nepokin anak wani. mangkin nampun tiang kalpayu. Betawang gelak kenal bibi nih. Bayun bibi nih rasa demen tak keningi paman moyo. Ampura Ratu Dwagung istri, mana adit yang jak kletuk-kletuk bau nyinga ini pun tuh, ya napi kadana ning rana yang Bibi gelasing mapi salah. Apan bibi medewek bajang. Nak mula pantas sebajang, Bruno mula pantas bibi. Nih jani posing makhluk lah kejantos. kentan keranjang sekarang. Ih saja bibi. Jantos dungun, bibi jangan dong. Ngiring udah. Pangseng bakal gelah kejantos tapi di dena kilingsi. Nih jani jalan iring gelah udah. Itu yang masa dewek dulu Jalan Ratu. ini. Tunggu dadah di perjani. Rasa sakit prabon gelah sing prabon gelah makan istri. Asaku napi marah. Rasa hilang kadi rasa bayun gelah. Udiang gelah menejani bibi. Ratu Dwagung istri, dia sampun ikine teh kawentanan nyani. Di tiang sampun sebakti, iwawu sampun kana. Mungkin ngiring budal. Bising presiden bakal memargi.
dianggelane jani. Bang Kaden ada di dewek nyar pada dini di jagat jeung alepura ni madang dab-dab kereta raharjo gumini kadijani senjadelean anengannya abesek sangkan kau wicaksana ni de sang Prabu kelas rasa gegamelan sanganya ke praja makan wer asto brata pantes titi darmeng Prabu ngekejang supaya kegamal ban itu Halo. Aduh Mas Yangon suksekal dikena. Yen monto pidadapi de sang repati, pepateh beten sing nyak medungelan jag pragat medungkas. Kalau kengkian dia penadit gumine menek-menek nih. Ada di samping. Ling, dikanyakan jani rasa ingu kena tiange. Medinga uman beli di tamangan jani. Yen keni beli jani uman sinaliu para jana bau dana para mandri kal salah tampi. Mapan beli rasa nitik tangkah. Ngaku ken dewek paling aeng paling angkat dewe ngemuikan bumi ini di galo mirip sasa sangat beli nyem samang mino kadi perpatih mekejang beli era sangkiang nen malu ada pekong beli busan buka keto apa beli namun saja na beli ngato yen beli len rita kala mula bakal ngatur bati reng ligeh de sang lepati kadirasa dari pekebat karunya tadahor kalan bayo atur niang metu pati ketonya nih agong naknya nak sing nawang kena beli mula ke keto tulus beli ngayah di puri perpatih bau dano neleanang sing keto kaden beli masih pepinah nih makejang kasih do ngemikan jagat ngemikan dingih ide doa putra nah yang tadi ban do kanti kita pangseng kanti banyak nawang. Nah maluan beli kanti ada dini. Nawang mirip beli. Apa gumanti rahat deka jaga bawa sang ida dua gong lingsir ke nuko dan tiang kodan beli. Yennya gitu halus pedakone sing lego bayune nyautin. Jani bakal ada perseban. Mekejang pepateh ke bahasa dedauhan lantas Bang Sido tangkil gini diajeng apa kaden bakal bantang wicarane dadene bantang wicarane kal bawa sang ida sing beline nawang nah yang begitu lan aliang tak pasang beli
membarangan cara ngerabine satu wah. Banyake bengong di tiang taler bengong antuk wibawan Joko Dewa kade sapunika. Yang dalah kadi mangken rales untang bawasan Joko Dewa nenten kemana antuk di tiang. Menawi teu pajang wenten baos ya teu ditah kadi beuring di tiang. Pinageng durus Joko Dewa ketel bocana. Medageng pisan kadi atur ipun di tiang meduwe beli. Di tiang naler kagiyak pisan. Kedawukeun nantuk para kan Joko Dewa mangda di tiang pedak tangkil. Janten manah di tiang Joko Dewa wenten jaga tel wacana ring di tiang saka para pati duwe sang. Yang dados tunas singca ledang mangkin telang wacanan Joko Dewa keberebohan wenten ring sejeroning angat Joko Dewa. Inggih sapunika Ratu Bagong. Nunas lugro matur sisip di tiang ratu beliau. Dan lempah sekadi atur parakan beline maka sami pengabeh. Yuk dinadak saro beli ngesengin sikian di tiang. Kesarangin antuk pengabeh beline maka sami. Menawi dowenan sane pacang syarat bau sang beli ring sikian di tiang. Ne mangke duro sang beli ngetelang bau canu. Mau nene presiden di tiang tata suning. Napi yuk tene daging bau canan di ring sikian di tiang beli. Duro sang ratu dia. Nah, tadi memekas paman makeru. Tiang manurah itu masih pamanan. Saja syarat gelah nitah paman atau parak buku yang mirip paman Subonawa. Sungsut kayun gelah itu. Paman mirip Subonawa. Tuh, icening ayu nadak saro sungkan. Tanpa sangkan danu yak. Sing ado ibi puan, sing ado keranu jag sungkan. Sing tuh. Yen depangne sampun liwat-liwat beli. Tanone nipun cening sungkan kadi puniki. Ne mangke nadak saro pamane cening ayu sungkan. Nak kengken jaten ini paman. Di tiang taler keselengagan dua pok. Nunas bahwa Joko Dewa kadi mangken li anak sungkan sapunika. Sane gumanti serahina mirengan boyo penyeruan duene. Wah benang pesan. Hijau ya aja kebelancaran peperang gelap. Nggih yen sapunika ya patut kadi atur belen di tiang becekan mangken penyeruan duwene. Aduh ajeng riki ring ajeng lider untuk kang wacana napi gumanti wiwit di anak geni bahaya kadi sampun iki. Penyeruan sing masih teko mai. Pemekas paman nang Tagarang. Nggih. Alih ya penyeruan. Penyeruan duwene. Nang alih penyeruan malu. Nah, mal beli tiang alih. Padang luwung nyai. Panika yang tangkil. Nangkilnya jani. Melang dewek kenalin tingkap tangkil. Rajani ngetor nyai tangkil marakapin ing gelah. Nih jani gelah metakon kapin pagodan bibi. Mapan seraina sesai-sai. Bibi ngiring gusten gelah. Gusten bibi nih. Piana gelah. Dong tekaning jani sungkan putran kelana kengken dono ke. Hah? Mami Pelih matur. Titiang tenuni ngaratu. Rajani ngarang sing uning paman. Ampuru titiang. Nyai penyeruan, dia dasarnya ben takut dan dasarnya ben nyah ini. Dasar tulus bakten ni jani kuning ke kende doagong kengken wilangan ni doagong isi keni sungkan buku kete. Negara matur bener-bener Oh nyai. nino nyai. Do pragat ngetel yang mata yang ajak bakal mau hitungan. Sungkan dan aku nadak saro lantas sungkan. Nak nyai kan ngiring serahina dijangon ni gusten ini. Matur bener matur. Beli bangseng kadung takut ya musuang raos teng oyong rago malu. Ampura Ratu Dwagong lingsir. Titiang tanuning nika.
Jak nadak saro ida nyungkanang dhuwur. Titiang tuh Punapi puniki beli. Yen kadi sapuniki uno kemekebanganipun waktu. Yen ali antas sing dadi patut mesti singirang bener. Gede dosanya ini Bagong. Jak padamipun Bagong. Iya, beli. Jak matian kena aku buat kene. Yen mematian ke subuh aluh beli. Nang melang makenah malu. Nyen dek ngapiang ida dua kongsi cara iya batin dia nak subuh kerasa bandian. Mulut tulus batin dia ni. Mirip dia mulut sing nawang kengken pawilangan ida nak kelingsir. Yani mabawasan buka kini. Yen tadi ide tiang lan adeng malu. Dia jak sakit subuh mati. Paman. Abesik gelah keselengaga. Dibenangan jani paman tungkas lah entah sajak nadur ane patut iden gelah tertimpa. Nah, kini sanjan. Matian sania masih pianak gelah nusungkan. Paling malah kengken abad ke jani ngalih pengicening Enak sampun itu nak hitung. Deyang pamane deng diap gelah. Kengken patune gelah melaksana ide beli agung. Yen Sing kemana jemut untuk diajang tiang itu. ye bawa cokor lewo maka Makin kalih. Bang paucanan beli sapunapi patut nih. Sapunapi patut ditiang Bagong. Man, Tinggi di tiang. sing sanang rasa belah win ngelang. Ada sakit, ada segar, ada anu ngeranang sakit, ada anu ngeranang segar. Isin bumi ini kaden kita. Yen ada anak sakit benahi aliang balian, aliang usadau, sing gitu nak. Kemudian penyeruan yang nak Yan sampunika gumanti tel wacanan cokorewo kayun cokorewo dewan patute duani ida anak sungkan mangken usada rerekang sira uning sangkaning usada pun orang bakti sida kenak ida iring usaha yang numun Kadia sapunika ditah cokodewo pidageng durus Bagong. Nah, paman jani nikin gelah mejalan paman. Paman limak ada dini di Jenggala. Di kok ada balian paman awan. Bang, paman murah ngiring gelah di purian, paman mejalan ngalih balian. Kita titang lah. Inggih, titiang kemulan prabot Bagong. Mangkin titiang gedokang cokodewo, mangkin titiang pamit. Inggih. Lautang paman majalan. Dumadak sueje desanyang pramokawi. Apun niapi yang paman presiden kaisenen. Lanya dari puri. inggih Giring beli. Nah, ide anak mangken Bibi, sekali Pak. kering kuri Doa ke Bagong. kengken Bang sepalan mingpasan. kekengken sudah tinyet beli ini nah. Kumen jani tiang nepoken sebang sumitan beli kini keduko dan tiang. Kena tiang nak luung beli. Mapan beli ketita jani ngusakang ane madan usade pangatur orang ayah ke puri. Nak bener kan tiang wacanan itu dua gong. Ken mawe nang kete. Nyen asing nawang beli keduro negara. Nyelakan pajak megedap lah beli nawang lincah kang beli bedeng. Nah, beli apa paling ngawang. Bener jak pulas ini, pulas semua dipuri. Nah sing keto beli berjalan beli malu. Bang sing nyen beli salah tampi keadaan beli tiang lah kena kengengken berjalan nanti yang ngiring kita dua gong dipuri. Adi baru tiang ingat beli man anu kope ebang bisi bekal. Artinya kalau ngenyung bakal nak kata. Nah sing je keto mapan tawang tiang beli uli pidan subuh agol beli deh. Patih Agong ni patih paling kangol. Ini di jagat yang ada pura wakil sekuang lot. Nah tuh bo bang sing sangkaning tuh nyen beli nyesel. Biasa nih beli menjalan dia jakati kuduro negara kan nyelah yang panjang. Kadi rasa tinak rasa jegbo beli nunas uang perjalanan beli. Puh, kain. Nah pokoknya Kepuri.
Labuan wake terus kencer nah kalau Cilengo wake wakan ngencer udan di Mas Surya dong cai mecek batas cuma kan kenyai minum Mas Surya nah Om Swastiastu. Berada tengah takut sing nepuking rurung. Tapi bas teman ti tiang tumben ngigal di center mekelo sing dae ngigal telung tiban sing dae ngigal pang sing terlambat selidan di tiang berangkat uli bangli jam daso berdekat di center. Weh, bos mekelo tiang oyong seduk pasang tiang aduh begitu tiang melinasi di sedatnya ad center kewah melinasi. Mare menjalan tiang tulis tepukin tiang misi tulisan di sini jual masakan Padang. Buung tiang ngebelajar nih maman sampi nih ada pun. Bin tiang ngelong-ngelong seret tepukin tiang misi gambaran lele, bebek, ikan laut misi tulisan di sini jual pecel lele. Buung masih tiang mau belajar dan lele tiang ini pecel. Nih ngajak senior sama DJ ya timbal ini. Bisik takut-takut nih. Adi misi gitu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kalau mau buat dokumentasi silakan. Banyak kameramen, silakan. Action yang pertama. Action yang kedua. Action yang ketiga. Mohon bapak ibu yang udah moto besok dicetak nggih, pakai baliho di ulun carik. Anggon ngulah balang sangit. Kok adik yang ini udah pada ketawa-ketawa, udah pada kenal ya? Ini film kartun kesenangan adik-adik temannya Marsia cara beruang bu ini. Cara Bernard Ben. Ngomong nake ada mic. Miki anggo. Adik kejengit duit. Woi, ada miki anggo. Kayak cara emosi kan sih. Pekan dek pekan. Aduh, pekan min bedek. Mau bading. Hei, mau bading. Nih. Kene. Adik kamu bading. Adik matan sini bang cimik. Ya coba hidup apa sing? Cek. Orang nak kecil macam kesap kesiap. Mek luwung. Ne luwung ne cisuk semua nak ke. Orang itu dah ne. Aing. Power dibesarkan ke tenang bayu juga ngelak-lak hati kan. Aing. Ida daning.
Adi terus nggih aing nggih ide dani. Aing nggih. Ide dani. Ide dani. Sareng sami. Nggih. Bin nggih aing nggih ide dani sareng sami. Aing nggih. Ide dani. Ide dani. Sareng sami. Sareng sami. Punapi gatre. Nggih. Aduh sakit dah cang orang aing nggih ide dani sareng sami punapi gatre. Aduh. Aing nggih, ide dani sareng sami punapi gadre. Punapi gadre. Punapi gadre. Ibu amburo ibu. Sing bani nengkek cangkemmu. Kata-kata. Ibu Maya. Amburo. Sing adik itu punapi gatre lanjutkan. Nggih, punapi gadre. Suksema. Lanjut. Semangat. Lanjutkan. Nggih, lanjutkan. Nabi jawendan karya di rumah hale tiang, Sing maksudnya sambungkan munyi. Sambungkan munyi drama nu hidup pemainnya alih kapa-kapa. Hai kamu kebo mercuet. Kenapa kamu baru datang ke Mercuet? Aku bukan Kebo Macuet. Aku adalah Damarulan. Damarulan? Betul. Hai kamu Damarulan, di mana kamu ajang nyemplon Damarulan? Tanyakan pada patih legender. Drama nih drama. Niki bos sisan-sisan gerubuk drama. Makin ngaturang ayah ngibur ide dane. Kewandanan sampunan Riki mandan dondono. Wenten ada acara di Puri, di Girio, di Banyar, Puro Dalam, Pusah, Bali Agung, Aben, Proras, Nganten, ket melesin gujit nabi. Alih drama hubungi tiang www.topok.com.suge.ngaligai. Dingalih biasa gratis. Ngalih gratis. Dimulihe. Nah bayah lah kabar. Oh yang ada. Wah yang ada tunas. Yang sing ada. Tagihang ibu nih. Oh kuda jadi acara PKB jadi. Gino polos. Ada ya tunas yang ada yang tagihang. Yang jadi. Wah lah kadi. Kenyen. Ibu bro. Yang biasanya lenan di luar PKB. Luar PKB raga biasa. Cara dibi di abian base kuda cinunan. 1,5. 1 juta per orang. 1,5. Oh. 1 juta per orang. Benar. Yang dini. Ah lah kadi. Kenyen. Ibu. Yang di luar. Di luar 1 juta 1,5 bayar. Dini 2 juta nunas. Amburu. Si tadi. Nama pinunas. Oh. Di channel Genseng kan terserah beliau. Si tadi. Pengada bekalang ke dalam puri. Tapi lagu waktu tadi seniman Bali, Madan Pregino, do ngomongan pipis. Menapa? Sing tadi ngurtang pipis, cara seniman di Jawa irago kangwang nunas Banten. Banten tunas. Niki Pregino duak niki Banten Banten. tunas. Banten. Daksino. Oh. Nyo habungkul. Berak. Kalau habungkul bengu. Misi bahasa gemal mau. Misi besbolong duang kepeng ama barak aji dream. Adi unyuk itu. Lu bulan dan dengi mang odalan tuh. Bo beragat. Sing didorin misi amplop. Apa tuh? Sesari. Sedikitnya 100.000. Sedikitnya 100.000. yang sing man sesari. Kang Wang sesantun. Apa? Sedikit setengah tunas. Ya ni channel sama. Satak tunas. Atengel. Benar. Ya ni channel 500. 1 juta tunas. Ading meneka. Potensi naik turun kali nongkos nih. Yang sing man sesantun. Nah, Kang Wang sesayut. Nah, tuh bu, sesayut. Apa mana sesayut? Sedikit man uyut bubungut cini. Mulai dini sih gini. Ini bang. Apa? Artinya ragu nak seniman Bali, liuran sosial dan budaya. Sing idang jaro artis Jakarta selebritis. Irago Kang Wang dini selo berak. Tapi jadi kumimbo pada maju. Benar. Ulian apa tugas nih? Ulian iluh kolor nona. Ilo kolorona. 2,5 tahun cang sendiri nigal saput kan di bereng-bereng penyalatik ini. Oh. Betawang Cang boman metangkep KPK tulis 10 juta. Boy, penegak disiplin. Ada bu. Si betawang jadi kali ini di PKB di lungan jangan go sapu deh kude. Cang sing sombong diharap idodane jangan makejang. Oh. Cang cuma belum adus ngelas saput. Kude. Belum adus. Tuh boleh nang ganggu. Ane lenan penyahan kini ini paling lungo. Lu mesti diangon. Ada kuluk meda dari keset. Man ulian tugas nih ulian apa?
Nah ulian kolor nona. Penyakit Penyakit madan kolor nona. corona. Tekane uli Cina madan nilo kolor nona di Bali. Oh, Bapaknya dawang ci bapaknya madan pandemi. uli Cina bapaknya madan pandemi. Memene mendemi. Memene mendemi. Lekat lo kolor nona. Nakal nak cenik Cina senyak mulai ke Cina. Ilo corona. Senyak mulai ke Cina. Nyet. Teko omne jadi Nyeto. Omikron.